Kanjo ya NJURI iretongeretwe ni Adriano ARUYARU nichumirite na ukatha rais ni untu bwa gutara kithura Kîndikî na kuonania kugwirwa kwao ni untu bwa maambura jantuku ya NAARUA aja kunyuithia muuma kwawe akuru baba na bo kinyabo bakiuria Kîndikî gutwika gaturume kathiri kaunti ya MERU na Kenya yonthe nkuruki nibonanitie wirugiro bwao atagachukanirie thirikari ya Kenya kwanza ira yonekene kwathukana bunene mukirwa mithika na atitoje. Tariki 31 mweri mbere mwaka 2015 akuru ba NJURI baringire senator Kanithi kaitene kau Professor Kithure Kindikira kenda mwario MERU na munini wa rais ntukone tiawe tia mbere. Tunajua tukifika mwaka wa 2017 tutasema uhuru kazi iendelee. Tukifika 2022 kwa namba 2 mgongoni, Mheshimiwa William Samuel Ruto akipanda ile ingine awe namba 1 mgongoni. Hapa tuko na namba 3 mgongoni, naweza ukalia ile kiti deputy president ama namna gani? Na irare nende ile tiere matunda. I will always truly and diligently serve the people of Kenya and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. So help me God. Atongeria babero NJURI ibonanitie keno kiao kumania nontubu. Na turiwo batu tore antuba Mount Kenya East itoweretwe na inya. Na te atoweretwe nonto itotowere urari kuo. Kaba atu kuma torwerera uhuru. Na tono uhuru bweto 1963. Tutona na ito tware kithakene. Tutona kinya kana geto kamwe kakinyete akue au mwana wetwari. Kithure Kîndikî mukuru NJURI ati mwana ke uno mongo na nike itemyo na giteke aregi aute ute aitangwe na longo ira nenkeri NJURI na nike itemi tukuwa nende utira Kîndikî akomboka Kenya nintini nontu na thi NJURI na kawatana na president na kawatana na nthiguru yonthe nontu ate athurana nike itemi kona nthiguru yonthe yailete kona Kîndikî na kubuira vice president. Nende barombete munini wa rais Professor Kithure Kîndikî utetheria thirikari ya Kenya kwanza uchokanira ringi kenda Kenya bagya witikio ni ringi amewatanithia agintu kimwe tote kwenda siasa cia division ringi na awati president kuritangwe ne kenda bakaritira a Kenya ngwe ne kenda imani ya thirikari ya Kenya kwanza ichoka kawaindene arebwirite kwithireri Kîndikî na karie Kenya yonthe na miringanire yonthe kumara yauma na ilele thiri Kenya yonthe tiri emwe na watie president ngwira ibatirio. Mheshimiwa rais wetu namshukuru sana kwa kutuchagulia kijana wetu Kîndikî kama vice president, na nadhani Kîndikî kwa sababu ni mtu ambaye ako na maono na maoni mzuri, atakuwa ni mtu wa kuongoza Kenya mzima. Atakuwa kama yule kiongozi alikuweko hapo awali ambaye alikuwa anataja Kenya kama kampuni. Nadhani Kîndikî atachukulia watu wa Kenya wote kama watu wamoja, atachukua kama jamii moja. Kurukiba murombete unkumira kureta dere MERU. Kîndikî nende nontu naere deputy president wa Kenya. Ito kwenda arete dere MERU. Arete dere MERU nontu MERU inandwa. Ito kwenda atuwatie NJURI kuringanira anabeto MCS na ngavana wetu wa MERU Kawira Mwangasa na atuwatie kinya kuringanira MPs betu nekenda tukaomba kuritirwo ngwe miaka 3 iretiere rira twina deputy president wa kumba wetu na nonto akuru baba NJURI bo bare bambere buruko litororia bo miaka 9 mithiru na tore muringera irarera iriachere matunda ethira nwe nende ruare aere son hin I deputy president, the deputy president of Kenya. Na koito muromba nontu nio iraringirwa NJURI ya MERU ito muromba eye tomwekera munge a keni neke NJURI ne kenda irara to muringire 'tware uyu riria na Kîndikî to muromba
nonto nende au kinyau akinya thanari munene au kinyonene na bonge bonene no mwanka karende na akuru baranirie na bamwathekerera nonto mmero wo tembichieteri nekenda kero manto ndakero kinya myankera tekila. Ngiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.